I da ste ljudi dobrodošli u novu epizodu. U ovoj epizodi igrat ćemo... čekajte, zaboravio sam kako se igrica zove. Znači ovo je nova igrica. Zove se Missing Translation. I kao što vidite počinjem igru. Ja sam za računarom. Sada ću... Kao što vidite noć. Vjerojatno ću sad leći da spavam. Da, kao što sam rekao, vidite ovo kakva animacija. Sada trenutno spavam. Ovo mi je vjerovatno san. Možda, ovo je vjerovatno san. Sada sam u snu i šetam ulicu. Vidite tu mjesec, znači mrak je, noć. Vidite ovdje komšijsku ogradu, ovo farbano je lijepo. Sada idemo, eto, ovdje su prozori, gvir nije na prozori, kanite da gvir nema prozor. Ovdje je neka komšijka. Šta je ovo, ljudi? Neka crna rupa. Neki crni kvadrat, kao što vidite. Ne znam šta je ovo. Vidjet ću šta će da se desi. Vidjet ćemo. Wow, usisala me. Ovo. Gdje idem, bro? Uzeli me vanzemaljci. Lele. Nastao sam. Šta je ovo? Kao što vidite, stavljen sam negdje kao što vidite u neki vanzemaljski brod. Šta je ovo? Vidite ove čipove neki. Levo su ovi čipovi neki, nekakvi. Vidjet ću kakvi su to. Ok, evo su, poleću negdje, ne znam gdje je. Vidjet ću. I evo su čipovi, odlaze u nebo. Stvarno ne znam šta je ovo. Gdje sam ja? Ljudi, ja ne znam gdje sam ja. Evo, prvi čip je kao što vidite otišao u neku pustinju. Mislim, jeste, evo ga, u pustinju je otišao. Wow. Vidite, specijalne efekte. Drugi čip je otišao u neku kuću. Vidite ove merdevine. Ovaj čip izgleda kao neka slika. Jeste li vidjeli? A ovaj treći čip ide na neku zgradu. Ovo liči na Bilu kuću u Americi gdje živi predsjednik. Amerike, mislim. I evo sam ja. Vidite gdje se ide. Na koje dugmiće. Okej. Ovdje nije ništa. Da vidim šta je ovo bijelo gore. Da to nije ništa. Onda sada... ide se na SDV. Može na stranice. Ići ću na ova vrata. Sad pritisnem valjda. Da, evo, utrčao sam u vrata. Da li će me odvesti ta vrata? Gdje sam ja, ovo kao neka planine neke. Pokušat ću se popiti na ovu cijev, ne mogu skočiti. Što sam htio da kažem, da.
igrica se zove Missing Translation, što na srpskom znači kao prevod nedostaje, tako. Bukvalno to znači. Nedostaje prevod. Evo sad ulazim u neku zgradu. Sad sam negdje ovo... Ovo je puzzle igra, ako niste znali. Evo, vidite ove crtice kod... Čekajte. Vidim nešto, aha, okej, vidim sada. Ove crtice sa strane, po njima morate vidjeti. Prvo, rešite ovo što ima jednu crticu, onda ovo što ima dve crtice, onda ovo 3 i na kraju 4. Aha, okej, evo ja ću sad to uraditi. Idem sad na ovo sa dve crtice, trči, ajde. Ajde, tako je. Sada idemo na ovo sa 3 i na kraju ovo sa 4 crtice. Tako. To je to. Skupili smo neki kao čip. Evo vidite ovdje iznad vrata. Evo ga. Uzeli smo ga. Vidite animaciju sada. Sada idemo. Kao što vidite, evo, ovo belo svjetlo koje se pali i gasi, to je taj čip. I on će tu sada da se postavi na to mjesto. Eto ga. Gdje sada da idemo? Možda na ovo vrata. Uću da vidim. Ajde, uđi. Zašto neće? Aha, dobro, neću. Da vidim onda ovamo... Da li ima neki prolaz možda? Nema tu ništa. Pokušat ću sada, pokušat ću da idem ovamo. Kao što vidite, igra mi ne dozvoljava. Ne mogu dalje. Ući ću ovdje, jer ne mogu gdje drugdje. Da vidim šta imam ovdje. Ali odavde smo došli, pa vjerovatno tu nema ništa. Da, kao što vidite, nema ništa. Ajde, pokušat ću da vidim da li ima tamo na kraju, možda ima nešto. Hajde. Nema ništa. Nema nikakva vrata. Pokušat ću pritisnuti slovo je ovdje, možda će se nešto desiti. Ništa. Idemo dalje. Sada ću izaći. Pa idem da probam, pošto mi igra ne dozvoljava da idem desno. Pokušat ću ponovo. Da, vidite, igra mi ne dozvoljava prosto da idem nikako. Ići ću skroz lijevo, možda mi tamo dozvoli da idem. Možda ovdje dozvoli. Ajde pokušaj. Wow, vidite, mogu da idem. To sam da kažem, malo igra zbunjujuća, ali vidite, da li ste vidjeli to kao da je to neki deo zgrade, pa ja nisam mogao da idem po tome, nisam znao da je to most neki. Evo, silazim sada dole. Ajde. Kakva animacija silaženja čoveče. Ajde više. Okej, možemo se popnemo, da vidim da li ima nešto na brdu. Nema ništa. Idemo sada lijevo. Ovdje je neki ventilator, ne. Dobro, ja sam mislio da će da me zamenje. Idemo lijevo. Ovo je ona kao predsjednička kuća. Verovatno tu prvi čip, kao što vidite, evo ga iznad vrata. Evo, ući ćemo. Ušli smo. I verovatno će tu biti neke zagonetke.
Da, kao što vidite, evo je jedna zagonetka, kao što sam rekao. Ovo je igra sa zagonetkama, puzzle game, tako. Tog tipa, puzzle, znači. Znači, što trebamo ovdje raditi? Kuda? Ništa, to me vraća nazad. Aha, trebam s ovom crnom kockom pokupiti sve ove kao tamnije. Ove crte tamnije, tako. Vidite, sad se depikselizuje. Ajde. Evo ga, kao što vidite, ulazimo kroz neki prozor. Malo je dosadno ovo gledati. To je znači prvo. Ok, kao što vidite, mi smo sada na drugom levelu, ukupno ih ima 25. Negdje tamo na 10. nivou ja ću ugasiti snimanje. Evo ga, završili smo to. Sada idemo na 3. level. Hajde, penzi se. Evo ga, tako je. Ok, sada idemo, sada ćemo ići na host, ajde. Gledajte, ovo lako isto, ići ćemo desno, onda ići ćemo gore, levo, dole, desno. To je to, depikselizuje se ponovo. Idemo kroz prozor. Hajde. Idemo. Kakve animacije penjanja uz merdevine. Hajde. Drugi nivo. Ovaj je malo teže, ali ovaj je lak isto. Dosta lako. Idemo levo, gore, desno, dole, levo, dole, desno, dole, levo, gore, desno. I evo, ponovo depikselizacija. Idemo na level 5. I idemo dalje, kao što možete da vidite. Evo je ponovo ta prelepa animacija penjanja uz merdevine. Evo ušli smo kroz prozor i idemo na 5. nivo. Wow, ovo je malo teže, ali ovo ćemo nekako uspjeti. Čekaj, što neće? Aha, treba da dođem do aparata ovoga. I evo ga. Idemo desno. Ne može. Ne može tako. Moram ponovno. Idemo dole, levo, dole, desno, gore. Onda idemo desno, gore, levo, dole. Bam! Eto ga. Kao što možete da vidite, ponovno ta depikselizacija. Ajde, idemo dalje. Ponovo se penjamo uz merdevine. Idemo. Prosto kako volim tu animaciju penjanja. Evo ga. Wow. Ovo je malkice teže, ali ipak je lako. Znam kako uraditi. Dole, desno. Gore, pa idemo levo. Gore, desno. Pa idemo gore, dole. Pa ponovo desno, dole, levo. Dole. I to je to. Neću više pričati gdje idemo levo, desno, dole i tako dalje, samo ću raditi.
idemo na 7. nivo. Onako sam na 10. nivou ću završiti, pa ćemo se vidjeti u sljedećoj epizodi. Evo smo na 7. nivou. Idemo u ovu obliku nekakve strelice. Idemo. Desno. Gore. Ne. Idemo ponovno. Levo. Dobro, ajde, neću da pričam. Znam da vas to smara. Desno dole. Ponovo dole. Idemo levo, dole. Ajde. Tako je. Meni je ovo zapravo zanimljivo, ne znam kako je vama, ali sviđa mi se igrica. Urađeno je u tom nekom stilu pixel arta. Do sada još nemam zamjerki, ali vidjet ćemo šta će biti. Idemo u 8. nivo. Ovo liči na nekakav klip, na nekakav bočicu nekako, ne znam šta je ovo. Evo. Sada ćemo pritisnuti sve i ulazimo. Hajde. Tako. Ne mogu. Ajmo ponovo. Idemo. Levo, pa gore skroz. Ne. Idemo levo, pa gore. Desno, dole, desno, gore, desno jednom. Pa gore, pa levo, gore, desno. Ili možda gore. Neću pričam smara to. Evo, lako. Malo izgledalo teže, ali ipak je lako. Copyright, dobit ću copyright. Ajde, zeznuo sam se. Izvinite. Idemo. Desno, gore. Ajde, to ću začas uraditi. Dole. Dole ponovo, pa desno, gore, desno, dole i sve, BAM! Eto ga bre! Rešavamo kao niko, jeee! Idemo na 9. nivo! Možda? Da, 9. nivo. Idemo. Tup, kakva animacija. Idemo u 9. nivo. Ovo će biti možda malo teže, možda i ne. Vidjet ćemo sve. Tako bacam rime. Idemo gore, desno, dole. Onda idemo. Zeznuo sam se. Moram ponovo izviniti stvarno, možda i nema. Da, eto ga bre, rešavamo nivo kao niko. Tako je bre. Idemo. Ja sad ću tu završiti epizodu na 10. nivou. Da, ovu igricu sam skinuo preko Steama, besplatno na Steamu. Skinite vi, probajte.
Sad ću malo da se fokusiram na igru, da ne tupimo mnogo. Idemo. Bla 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 bla. Bla bla. Sad ćemo ići gore. Pa ponovno gore. Levo. Gore. Desno. Gore. Gore. Pogrešio sam. Ovo će biti malo teže. Vidimo odmah. Da. Bit će malo teže. Sad idemo levo. Gore. Evo dole. Teško je ljudi, stvarno. Možda ne izgleda vama, ali teško je. Eto, plano se pogriješio. Ovu igricu sam inače skinuo preko Steama, besplatno znači na Steamu, slobodno vi skinite, probajte, mnogo je dobra, svidjet će vam se. Inače ovo je besplatna verzija, ali vi imate i full verziju koja se plaća, mislimo da je oko $2-3, nisam siguran. Ponovo sam prešao, god damn it. Idemo ponovo, okej, to je lako. Znači oko $2-3 je na Steamu, skinite, probajte. Mislim, skinite prvo besplatno i evo ga. Pa ništa ljudi, to bi bilo to od ovog klipa. Skinite igricu, probajte, igrica je dosta dobra. Nemam što da kažem. Evo je ponovo ova animacija prelepa penjenja. To bi bilo to od ovog klipa, vidimo se u sljedećem. A do tada, ćao!